Semenjak diri denai pai, meninggalkan kampung nan tak cinta. Untuk menyambung sekolah, supaya menjadi orang berguna, supaya menjadi orang berguna. Sakit senang dirasakan untuk menggapai cita-cita. Itu bana nasi sekolah, boleh di negari jadi orang berguna, boleh di negari jadi orang berguna. Segala urusan nan biarlah kini sakit senang dirasakan, untung isu tak capai cita-cita. Sakit senang dirasakan untuk menggapai cita-cita. Itu bana nasi sekolah, boleh di negari jadi orang berguna, boleh di negari jadi